Naru AKARI LAARE Îgembe na ntura ingi ni bakenerete chama ya MUTU LAARE boni nyuma ya tangazaji ba Wero TV na Wero FM bagwatanirite na kampuni ya MUTU Gûkinya uniara batariri chama wega nkaboja MUTU na bo mashabiki bakioneka ku GUKENERA BUKATHA. Nicholas Chabari arina reportije. Urere mureo ogwa rwimbo na kuthikiria mureo kinyagwa MUTU ogwa nkima agwa LAARE Premium uraba kuthiurukite ntugo ya munthe bagwatanirite kampuni ya LAARE Premium na kampuni ya utangazaji ya Wero TV na Wero FM na kuthiuruka ataoni ya kianja yao amwe na yare kuthina mbeno kathiria MUTU ujo tujue na bei hii bega na yue dukene sionde dukasieto tuajirite kuma mero yonte kuma kaniniaraka samamilas na hema stores kamkuchi na duka yondere yakwe nawe kwiroreri MUTU JUJU yakwe nawe na itakoboria bo onje MUTU yetu puipo rabo yotongi. Tumewaletea offers kadhaa na kuwaelezea zaidi kwa hii roadshow juu ya unga wetu. Unga wetu iko na quality na pia price yake iko affordable na tuko na offers kadhaa. Tuko enaro turendia MUTU na kilo imwe MUTU jwa mpempe ni jura ni LAARE Premium Soft and Maize Meal kilo jetu turendia na shilingi 160 kilo imwe ni 85 na nkuruki waigurira kilo 5 ukaigwa kwaigurira na shilingi 100 kwa hivyo no kuona na njire nkwe ya mubango jwandire tuthonkume ndi kuthonkume kuri ne umida na gweka kamuthido no tuiche ja chingene ugachore ambire no rirekeria na so ni gucokia nkatho kiri barabonde matwatenga na tuko ya narua kadho kiri LAARE Premium kana ni palea milas no to bawete kia Wero TV na Wero FM kulitaniria ngwe na base na ntomerere romba kiri aringi biashara baubange wathero au nawe na nkuma wenda yomba kwethera twetambia turi ao kenda tukomba kwethera tukiwatanira ta Wero FM na ta Wero TV kwa kinyaowe ngwe kule kuma mundune ekeya werune MUTU we na maguri makwendera akira muntu na muno nkoroki we na mureo omonene na ende antoba kiuriba dinambe na kuatira MUTU ujo kitu ambayo sahi kama kampuni tunapangia na ambayo ni mpya ni unga wa ngano ambayo imekuja kwa bei ya chini lakini chapati zake ni soft na ni rahisi kukanda, ni rahisi kutengeneza, wapishi wamezikubali. Ambacho tungewahimiza ni mjaribu unga wetu juu ya bei yake na juu ya quality yake. MUTU yetu ni yo muthongi ya quality yegoro magorine ya nthiguru muno na ya kunganira muguko waku na batu tu interacta na shabiki betu gitere ondema ni nkume ndongi muno ire tambite ndene ya matura jetu na ntuko ya narua rugendo rotu twambirire kuma ntere chekianja yetu ikia mwago nao na nandika gite na kaka turi karika ya ntere chia rale market ero twamukirwa na gite ogi kinene sana na wirubo bwinge muno na MUTU twendia ko winge muno kuma LAARE Îgembe North Petan Class Chabari.